Re le ba sehlopha sa ditaba tša Sepedi re a le amogela go SABC 2 le DTT re tla go lena thui go tšwa Studio 10 Auckland Park ka Johannesburg. Re thoma ka tšeo di tantšego šedi letšatšing la lekgono. Debtor's balloon, not by me, for God's sake, I've inherited it. When I joined, it was already at 4.5. Tona ya matlotlo Enoch Godongwane o re sekoloto sa mmušo se hlatlogetše godimo. Re boledišana le ba sekhwama sa NSFAS morago ga dipego tša gore baithuti ba bangwe ba sa letlalelong ka baka la go diegišwa ga ditefelo. If we want to stay at the top of Africa, we have to continuously qualify for major tournaments. Moralokapele wa banyana Jemin Sopo Sengwe o gatella bohlokwa bja go ba karolo ya diphadišano tše kgolo ge sehlopha se itukišetša papadi ya go fetela go tša di-Olimpiki kgahlanong le Tanzania. Dumelang magagešo go polelo ya diatla re hlathollelwa ke modirišani mmogo le nna Triforce Ntswelengwe. Tona matlotlo Enoch Godongwane o re dikoloto tša mmušo di gakalela pele o ba bolela se mesong ya lekgono kopanong ya ka morago ga polelo ya gagwe ka Cape Town. Godongwane o re ge a thoma mošomo wa gagwe sekoloto sa mmušo se be se balelwa go diranta tše trilione tše 4.5. Ditsebi tša ikonomi di re ditekanyetšo tša mašeleng di dirilwe ka hloko kudu go lebeletše ikonomi yeo e gogago ka gara. Go ya le ka dipalopalo tša bosetšhaba naga e na le dikoloto tša go balla go diranta tše dibilione tše 15.7 go ya go dibilione tše 356. Ge ala ditekanyetšo tša gagwe tona ya matlotlo Enoch Godongwane o re dikoloto tša naga di a go ama gampe letseno la naga ka diperesente tše 20. Ge a raba mabapi le go fokotša ga dikoloto kgoro ya matlotlo e re nepile go gomišetša morago mašeleng a go balla go dibilione tše 150 go tšwa go Gold for Rain Contingency Reserve Account. Godongwana o re dikoloto tša naga ke gale di oketšega mo mengwageng ye 10 ya go feta. Tona o re se hlolwa ke maemo a ekonomi yeo e sa emego lefelong le tee go bala ekonomi ya selegae le ya boditšhabatšhaba. Debtor's balloon, not by me, for God's sake, I've inherited it. When I joined, it was already at 4.5. Ditsebi tša ekonomi di retile tona ka go tla ka tharollo go dikoloto tša naga. So overall, I would give the budget 7 out of 10, not because Treasury didn't do what they're supposed to. It's because of the constraints that lie outside of what they can do. They can manage the funding, but they can't build railway lines. They can't build power stations. They can't build hospitals. So that is outside of what National Treasury can do. Godongwane o re maphodisa le makala a phetagatšo ya molao ga bana mabaka go se dire mošomo wa bona. Kgoro ya betše dibilione tše 1.7 go lekala leo. Seo se latela morago ga gore ditsebi tša ekonomi di lemoše mmušo gore o swanela ke go aga le go tiiša tshepo ya badudi ka go netefatša gore bao ba sa obamelego molao ba roša maikarabelo kudu bao ba dirago melato ya bofora le bomenetša. Pejana re botšišitše gore ke eng seo se tantšego šedi ya gago ka ga polelo ya ditekanyetšo tša tona ya matlotlo Enoch Godongwane maabane. Gomme letlakaleng la Facebook Maseke Harrison Tuba o re ge e le koketšo ya mphiwa fela go batšofe ba rena ke tloga ke ithabela. Margaret Poledi Ramasala yena o re re leboga gore bašomi ba filwe kgetho ya go ngwatha bonnyane ka setsekeng sa penšene gobane ba bangwe ga bana mahlatse a go iphuphura ba sa phela. Letlakaleng la X Sophie Mashishi o re seo se gogilego šedi polelong ya tona ke go oketšwa ga mphiwa fela. Batho ba bantši ba iphediša ka tšhelete yeo ka ge le bokoko le boragolo ba kgona go ja le go apara ka tšhelete yeo ba ikaparela. Bennett Mxaisa yena o re nna ka noši ke thabela fela gore o okeleditše baamogedi ba penšene mašeleng le go se oketše motšhelo. Bohlatse bja go ngwala tshekong ya go phaya thetho ka kgang kgahlanong le moetapele wa kereke ya Rivers of Living Waters Stephen Bafana Zondo e diegile ka kgorokgolotsheko ya Pretoria morago gore boramolao ba botšišiše ka ga bonnete le go amogelwa ga bohlatse bjo.
Kemedi ya semolao ya Zondo e ngangile gore pego ya Professor Gerald Labuskaghni e tla gatelela mogononelwa ka ge e sa amane le molato o o lego pele ga kgorotsheko. Labuskaghni ke setsebi sa monagano yo a biditšwego ke mmušo go fa bohlatsi ka ga seemo sa monagano wa batswasehlabelo ba go phaiwa thetho ka kgang. Zondo o lebane le ditatofatšo tše 10 go akaretša go phaya thetho ka kgang le go palediša letsogo la molao go šoma. Badudi ba metsana ya ga Mathabatha ka ntlenyana ga Leboakgomo ka Limpopo ba sotlwa ke hlokego ya metsi. Se se latela morago gore motšhini wa go pompa metsi o robege dikgwedi tše 4 tša go feta. Motsana o mongwe le ona ga ona mananeo go parara a metsi fao badudi ba swanelwa go ke go sepela monabo o motelele go hwetša metsi. Badudi ba motse wa Maseseleng go la ga Mathabatha ba dutse ba hloka metsi go tloga kgweding ya Oktoboro ngwagona. Se ke morago ga gore motšhini wa bona wa go pompa metsi o senyege. Badudi ba re le ge se se birilwe go mmasepala le lehono ba sa beile moganya phatleng. Badudi ba re dilori tša metsi tšeo di romelwago ka tikologong ye di rothela ga tee ka kgwedi fao le gona metsi ya gona a sa ba enelego. Ge re founela ba ka mmasepaleng ba re botsa gore re ngwale mangwalo a ke tsona ke tla re ka ngwalela motho a tsebang gore ne probleme ya metsi re mo ngwalele lengwalo. Motse wa kgauswi le wo e lego wa ga Makgoba le ona o itemogela bothata bja metsi ga ona mathopo le mananeo go parara a metsi. Badudi ba gapeletše ga go kgorometša ditoromo tša metsi le dikiribane sethago se setelele go hwetša metsi. Re kgopela metsi gobane le diphaepe tša metsi a rena tšo re tšhofa ditoromo re tšhofa dituruturu bana ga ba je ge go gowa metsi bana ga ba je. Mmasepala wa Selete wa Capricorn yo e lego moabi wa metsi o re dilori di tla tšwela pele go romelwa ka tikologong ye bjale ka tharollo ya motšwa o swere. Re emetše ditlabakelo tše re di nyakang ge di fihla fela namile re tlo kgona go lokiša mo go re beileng gona namile batho ba tšwela pele ba khumana metsi. Badudi ba re ba ekwa ba latlhegile o ka re ba sa phela nakong ya mmušo wa hlaolele ka ge morago ga mengwage 30 a tokologo ba sa tšwela pele go hlakišwa ke metsi. Ba ipiletša go mmušo le masepala gore ba tsenye letsogo phareleng ye. Na ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC ga Mathabatha. Ge ngwaga wa dithuto o ragogile bjalo, dipego di re ba bangwe ba barutwana ba sa letlalelong ka baka la ge National Student Financial Aid Scheme e se šwe lefele dithuto tša bona. Se se direga le ge go dirilwe ditefelo tša pele ga nako tša diranta tše dibilione tše 2.8 go di-university ke tše dimilione tše 528 gomme di-TVET college le tšona di filwe mašeleng ao le go le bjalo bana ba sa le kgakanegong. Go kwa ditaba tše ka botlalo ka ditefelo tša NSFAS ka mophapušing kgašo rena le moyeng wa rena ke moleledi wa NSFAS Ishmael Munisi. Morena Munisi ra le amogela. Ga di a ke tšena ke go dumediše le batheletši. Ke a leboga. Morena Munisi ge re lebeletše dithelevishene letšatši ka letšatši nako le nako ke barutwana ba ya godimo lefase ba bangwe ba tlalelong ba robala le ko di-universityng bjalo le bjalo. Na mathata a lena ka NSFAS a tla tsoga fedile go diragala eng? Ga di re leka ka matla ka moka gore re kgone go ka berekišana le di-university tša rena le di-TVET college gore re netefatše gore ge di-studente di fitlha institutioneng tša rena di kgone go ka kry-a thušo ka moka e le goreng ya di hloka. Ke ka lebaka leo re dirileng re fane ka tšhelete mo di-institutioneng tša rena gore di kgone go ka thuša bana ba ba le goreng ba tlo fitlha pele re ka thoma go fana ka di-allowances tša rena. Ka mokgwa le tlhalositšeng re rometše about 2.8 billion ko di-universityng ra be re romela gape 580 million ko di-TVET collegeng gore di kgone mašeleng a kgone go ka thuša bana gore ba kgone go hwetša dipleke tša go dula ba kgone go ka reka dipuku tša go ka bala ebile gape ba kgone go berekiša mašeleng a go ka registera go ya ka rena re le NSFAS re naganne gore re dile go tlala matsogo gore re kgone go ka thušana le bana ba gore ge ba fitlha mola ba motlalelong. Jwale ka mantšo a mangwe lena ba NSFAS tema e le re go lešetše le ikgathile gore gore bothata bo di-universityng kang le ge le dirile jwale go sana le bana ba sa robalang ntle ba sena dibuka ba sena dijo le marobalo ka mantšo a mangwe le dirišwa ke di-college le di-university go ba bothata bo mokae?
Well, go ya ka pego re humaneng mo di investing tša rena ba bega gore ga ra ba tlhalosetša gabotse gore mašheleng a ka o dira eng pate ke ntho e le goreng ga re dumelane le yona because re tlogile re bolela le semetsing gore mašheleng wa re wa romela gore ba wa berekiše go dira eng but re itše re ba fe nako gore re kopane le bona re kgone go ka ahla taba e gabotse le bona re kwešiše gore e ka ba e le gore bothata bo mokae and then re kgone go berekišana le bona di-university tša rena le di-TVET college gore ba tsebe gore mašheleng a ba ka kgona go fana ka ona mo di-accommodation providers gape le gore ba patele bana mo tabeng ya bona ya tuition and then le gore ba kgone go ka kry-a dipuku tša bona tša go ithuta. Ngwaga wa dithuto, ngwaga wa mašheleng o thoma ka la pele kgweding ya April mo e leng gore re šetše le dikgwedi e tee go iša go tšepedi bana ba di-collegeng ba butši na le sa emela kgwedi gore ngwaga wa ditšhelete o fele go tle kgwedi ya mathomo pele le ba fa go ba lešoma ka sebopego sefe? Aowa kgadi re tlogile re ikemišetša ka kudu re le NSFAS ke ka mo re kgonne go ka fana ka tšhelete le semetseng mo di-universiting tša rena le TVET college because re kwešiša gore ngwaga wa ditšhelete o thoma ka April ke mo ebile le di-allowances tša ma-student re tlo kgona go ka di lefa pele ka April e fihla because re kwešiše gore ge re ka se dire jalo go ka tla go bana le mathata bana ba ba ka se kgone go ka kry-a thušo e le goreng maleba ge ba fitlha mo dikolong so re tlogile ka natla re nagana gore ga re tlo bana le mathata le goreng re a wa bona ka yona nakwe and re kwešišitše gore ngwage e fetileng go ne go na le bothata bona bo ba gore re tlo emela ngwaga wa ditšhelete o fitlha pele re ka fana ka di-allowances but ngwaga re bone gore ga re itukišetše because re a tseba gore bana ba re thušanang le bona ba tlhaga di-familing tše di jwang and then ge ba tloga gae tshepo e ba na leng yona ke gore NSFAS e tla kgona go ka ba thuša and re tlogile re beakanya dilo tša rena ka lona lenanego leo. Jwale ge bana go na le bana ba ngwadileng ditlhatlhobo ngwageng o fetilego ga se šuba humane thušo ya mašheleng gore dipoelo tša bona di lokollwe ngwaga o šetše o thomile gomme ba palela ke go registara bothata bo mo kae? Kadi re ne re na le bothata bo ngwaga o feta ne re na le about 20,000 students ba le goreng ba ne ba šaletše morago ka di-payment but bothata ke bo ge ngwaga wa October o fihla ke kgwedi ya rena kgwedi ya October e fihla ke kgwedi ya rena ya mafelelo e le goreng re kgona go lefa di-allowances tša mafelelo tša ngwaga but before re lefa di-allowances tšeo re dira ntho e re re ke reconciliation ka sekgowa re checka dipuku tša rena re le NSFAS re checka against dipuku tša di-university tša TVET college gore e ka ba ma-studente re ba file go fihla kae mo mašheleng se re se khumaneng ke gore information e nngwe e tlhagileng ko di-university le di-TVET collegeng thata e tlhagileng mo di-university e ne e sa swane le e rena re na leng yona ka montšu wa mang go bane le di-changes tše le goreng di bile gona tše le goreng di affectile nako ya gore re ka fana ka di-allowances tše ra be re bolela le bona ba di-university le di-TVET college ba ile gore ba šaletše morago ka re fa information ya maleba gore re kgone go ka patela but re dirile ka January ka mokgone re tshepišeng ka gona gore re fane almost 90,000 students re kgone go ka ba lefela go sala di-studente tsa University of South Africa e le gore mathata e le goreng ke tla wa tlhaloša go tswela pele. Okay ge re ruma mo poledišano ya rena go na le ba le ba buletše go sekgoba mo ngwageng tšhelete ya beelwa ka thoko ba bitša di-missing middle students na bona le tla kae ka bona le a kgotsofala gore le bona ba ka se be le mathata go tshwana le bale o ka re le oketša mathata le dutše le na le mathata le sa oketša mangwe mo godimo? Ga di ditaba tše monate tše le gore pušo ya rena e di dirile ya gore e dire gore go bane le bana ba ile gore ga ba qualify for di-bursaries tse di fanang ke NSFAS ra kgona go dira sekhwama se sa loan and loan ya rena ke bolela so go na le about 22,000 student ba ile gore ba applyile re thomile go fana ka di-loan tša rena and ga re bone gore re ka bana le mathata ka ditefelo tše le goreng di ya mo di-loaning tša rena se le goreng re tlo se dira ke go tšwela pele go tlhalosetša batswadi le bona bana gore di-loan tše ba tlo di kgona go di ka di lefela
jwang le neng. But se re ka se tlhalosang ke gore re tlo ba fa nako le ba feditse ka dithuto tša bona gore ba kgone go kry-a nako ya gore ba kry-e mebereko, ba ka kgona ka yona nako e gore ba kgone go ka lefela sekhwama sa rena sa di-loan. Le ile la oketša nako ya go dira dikgopelo, be go ena le ba babego ba sa šaletše morago gomme ba kgona go šomiša monyetla o ba tsena nako e le okeditšeng e le šometše? E re šometše ka kudu, šometše setšhaba sa rena because ka nako e le gore re kgonne go bula applications ya rena for the bursaries, re kry-ile more than 400,000 ya di-applications. And then ra kgona go ka bula nako eo ya di-loan scheme ka mokgwa ke tlhalosang, ra kry-a more than 22,000 ya bana ba e le gore ba kgone go ka kry-a monyetla go ka apply. Ke a leboga morena Monisi, re le lakaletša mahlatse le mahlogonolo e ke sekhwama se sa NSFAS se ka dira mošomo bana ba tlogele go tlaišega ko tseleng. Ga di re leboga ka nako tšotšotlhe, le nna re tshepa gore re tla dira go tletse matsogo gore re kgone go thušana le bana ba rena. Thobela. Ke a leboga. Re a leboga ke bona ba seboleledi sa sekhwama seo se thušago bana ko diyunibesithing. Re le ka go tlhatholola gore na re ka tšea eng ra bea, a re ye mabenkeleng re tla boa. Re sa buša re le amogela ditabeng tša Sepedi. Badudi ba Ditaba ka Northwest ba thoma go bona diphetogo morago ga mengwaga e mebedi ba emetše projeke ya go aga dintlo gore e fele. Dintlo tša badudi bao di gogotšwe ke mafula go latela dipula tša matlakadibe tšeo di gogotšego motsana woo ka 2022 moo badudi ba go balelwa makgolo a seswai ba ile go ba hudišwa le go išwa mafelong a nakwana a polokego tekano ya dikgwedi. Ka 2022 ho ile ha ba le koduwa ya matlo a ileng a kenelwa ke metsi sebakeng sa Ditaba mme a bakela baahi tshenyo. Koduwa eo e bakilwe ke dipula tse matla. Baahi ba bangata ba ile ba hloka bodulo ka mora moo mme ba fuwa tulo ya nakwana holong ya motse. Boemo bona bo ile ba phatlalatswa e le ba koduwa ke mopresidente Cyril Ramaphosa. Jwale ditshepiso di a phethahatswa. Today we can report that 104 houses will be completed by end of next month. And it is us in this administration who took a conscious decision that in Ditaba we are not going to build temporary shelter, we are going to build houses. E mong wa baahi ba tlo fumana matlo ke David Shubing ya dulang le mohatsai le bana ba bahlano. Ga ke tšo re nka dira eng ka gore tota pušo e berekile e mphile ntlo. Projeke ena e theile menyetla ya mesebetsi bakeng sa baahi. In terms of mmereko re creatile 400 jobs mo siteng and then 300 jobs ke ya batšha ba rona ba mo gae ba re mekileng sho gore ba tsena and then other 100 jobs ke ya batho ba ba tseneng go tswa ko ntle ba bana le skill. Ho sa le jwalo ba unneng molemo ba tlaisetsa maikutlo a bona ka mokgwa ona. Tiro e tswileng e re thusitse thata ka gore bangwe ba nne ba latlhegetswe ke leruo mo dipuleng tse le tsa maloba. Project e go tla go mathomong e re thusitse ka mosebetsi re berekile from day one. Tebello ke gore projeke ena e phethelwe kgweding e tlang. Selwane Gagau, SABC News, Ditaba. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme jwang go JSE ge e tswalelwa mathapameng a lekgono ka iri ya bohlano. Ranta e fokotše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Šupana ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE le yona e fase. Theko ya dirafša e fokotše ntle fela le ya platinamo. Moral ka pele wa sehlopha sa Afrika Borwa sa kgwele ya maoto ya basadi Jermaine Sengwe o re go bohlokwa gore ba hwetše monyetla go ba karolo ya diphadišano tše kgolo gore ba dule ba le maemong a godimo kontinenteng. Banyana e tla thulana le Tanzania leotong la mathomo la tikologo ya boraro ya phadišano ya go tsenela dipapadi tša di-Olimpiki ka Paris gomme papadi eo e tla ralokelwa ka Dar es Salaam ka Laboraro. Ga bjalo Afrika Borwa ke tšona dinkgwete tša Afrika. Banyana ba nyaka go ba karolo ya phadišano ya di-Olimpiki le ga Laboraro. Ba bile karolo ya phadišano yeo ile go ya sorela ka London ka 2012 le ya ka Brazil ka 2016. Sehlopha se bile karolo ya phadišano ya sebjana sa lefase ka 2019 ka France
le ka Australia le New Zealand ngwagola. Go sa le bjalo monošadino wa Banyana Jermaine Sengwe o re go botlhokwa go tsenela di-tournamente tše kgolo go ba maemong a godimo kontinenteng. It's important for the development of the team, the growth of the team, and also the new players coming in. They need to experience those big tournaments, you know, for them to understand the responsibility and what it means to play at those levels and how it tests you. Sehlopha se ikemišeditše go fenya dipapadi maotong a mabedi kgatlhanong le Tanzania go fetela go mantšhano a di-Olimpiki. Everyone wants to come in and beat us because we won WAFCON. We are regarded as basically the number one team. The rankings might not show that, but we're regarded as the number one teams. Banyana ya akareditše baraloki bao ba senago maitemogelo go etša monošadino wa TS Galaxy Nicole Michael. I think the intensity is good. I'm keeping up with the intensity, so I'm very happy to be here and working hard. Le ge dibapadi tše mmalwa di ile tša raloka dipapadi tša di-Olimpiki peleng e tla ba maitemogelo a mafya go baraloki ba bantši go swana le Michael. To mean a lot to me. I wouldn't mind going to the Olympics. It will be a good experience, especially for us as young players. Leoto la bobedi la papadi le tla ralokelwa ka Mbombela bekeng e tlago ka mošupologo. Bagešo di felela mo gopola gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube e šita le nomoro ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgatha go tema gona. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona go sasa ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go DTT. Go latela kakanyo ya maemo a boso ka lebeseng ka dimeng go fihla re kopana gape mo nakong yeo e tlago go bile bosego ba le lena. ke a leboga kgaetše Dithabela re lebeleng kakanyo ya boso bošegong bja lehono re lebetše dikgonagalo tša dipula ka diperesente tše 60 re lebetše onolo ka provinceng ya Free State na godimo tša province ya Limpopo e sa le gona le ka mono provinceng ya Gauteng ka diperesente tše 60 ka KwaZulu-Natal e tla ba e tshola ka diperesente tše 30 gomme re lebelela letšatši la go sasa re sa itemogela gape dikgonagalo tša dipula ka diperesente tše 60 re lebetše ona le go provinceng ya Free State le ka mono provinceng ya Gauteng e tla ba gona ka diperesente tše 60 na godimo tša province ya Limpopo le gona ka Mpumalanga e tla ba e le gona le ka diperesente tše 60 gomme re lebelela temošo yeo tlišago ke bakakanyo ya boso ba re bontšha ka dipula tša matlakadibe bogare bja province ya Gauteng le wena go ka province ya Limpopo le na godimo tša province ya Mpumalanga temošo yeo e sa le gona gomme letšatši la go sasa re le bontšha gape ka temošo ya dipula tša matlakadibe re lebetše yona go ka Free State le dikgonagalo tša go phulega mello ya hlaga ka dilo tša gona ka kogolo a Puntene gobe badudi ba iletša gore ba se hlwehlweletše mello ya hlaga ya go senyakege gomme re ga re lebelela dikgaratha tša ditemperature tša rena letšatši la go sasa re lebetše re go bontšha go tla ba go fodile ga magareng ke tše 33 ka Pretoria mo le re lebeditše dikgonagalo tša dipula tše tla ba go di tshola diperesente ke tše 33 province ya Limpopo go tla fiša ka Mosina ke tše 33 le Phalele 35 ka Bakersford ke tše 33 mo go bontšha gore go tla ba go fiša province yeo ka moka Mhluzi Lydenburg go tla fiša province ya Mpumalanga ka Skukuza ke tše 37 ka Mkhondo ke tše 32 province yeo ka moka go bontšha go tla ba go fiša ka KwaZulu-Natal e tla ba e tshola e fela dikgaratha tša ditemperature tša rena di godimo ka Ladysmith ke tše 30 ka Durban le dikarolo tša Richards Bay ka Eastern Cape ke tše 30 ka Maletswai Mothatha ke tše 26 gomme dikarolo tša province yeo go bontšha go tla ba go fodile ka Western Cape re lebetše gore go tla ba go hlabile letšatši ka Vredendal tše 32 George le Mossel Bay go bontšha go tla ba go fodile ka tše 24 ka Beaufort West ke tše 37 gomme re lebelela Northern Cape province yeo le tla fišela go ntšhana go maleteng ka Appington mo re lebeletše dule dikgonagalo tša go phulega mello ya hlaga dikarolo tšona tšeo ka Kurumane ke tše 37 Kimberley ke tše 30 mo re lebeletše gore province yeo ka moka go bontšha go tla ba go fiša Free State go tla fiša ka Porterville Sasolburg Metsemaholo mo go bontšha gore province yeo ka moka go tla ba go fiša ka North West province le yona go bontšha go tla ba go fiša dikarolo tša gona ka Kwagala Tosca mo go bontšha gore ke tše 30 dikarolo tša province yeo ka moka le gona ka Mahikeng le ka Lichtenburg mo province yeo go bontšha gore go tla ba go fiša ke tšona tšo tše kakanyo ya boso bošegong bja lehono go tša go nna setlogolo sa Babina Tau ke re mmogo